Jangka HOC execution cell mentak sini wan banbu ka representation complain. Beda bat ka mispublication yaki result jangka science bat ka commerce stream ka ba nilai ba saki limba kilat pathai kubor luar kata ka mispublication yaki result jangki katto kat ningut ki kena ki ba hadian ka jingyo ka result ka juki gila hapan mat ka jingya tang namar ba kade ka mispublication ki ba dan katto kat ningut ki kena ki ba hapan do wat yaki admission bernik kuli syaki jimpule ki ba kamalwa dan kalian kesang layo punya kendo ka chairman jangka embos CH marak benyekran luar kini ka benta bat nila dawa ya ka embos bakade ban pelong ya ka jing toket mardor ka bedai bat ti official ki ba dan kti bale torti ya ka result jogi kena pulih bat mila kentu ha ni ka jingi kendu kujungi ba nani shkmat nak lagi embos kamdai ban repeat ya kini ka jo ka mistake namar balada kini ka jo ka mistake ka repeat ka jing bat